Kusile Nkosi, kusile Mlangeni, unjani kwala? Nkosi bengicela lisito mani la kuwe. Yathi kwenteka ngathola inkinga 2013 lapha. Ngarecruitwa emasotsheni enkundleni yakithi eMahlangatsha. So sinangirecruithiwe lapho ngaye eMbuluzi. eMbuluzi bafike bangifuna imali enga-30,000. So Nkosi kwaba buhlungu kakhulu lokho. Sengitraine 2 months leni eMbuluzi. So bangifuna imali mina. Lo mphathi wakhona lo mnyaka afana Dlamini wathumela amasotshana amabili labasigijimisa enkundleni. Wadocela le mali enga-30,000 yafika ebusuku ethendeni abesilele khona. Kanti vele sicalile ukujima, sicale kwenta ukuthi maplathuni konke. Kwasemva kwaloko bangihambisa, bangibida ngakusasa, bangibidele office lakhona wathi ngisabonakala igama lami elistini. Ngajika ngabuyela ekhaya. Kwathiwa mina ngifile kwalahla bucala, kuthiwa ngifele training mina. Ngangifika le esitolo, ngangifika le enange ebhange Nedbank. Lo nge-course break. Ngangifika nge-course break. Ngacela inakuzana ngale ID yami. Ngenta statement lapho eNedbank. So wakhanza ukuthi velela ebhange bathi mina ngafa lapho ngafele training. Bathi ngilofuna statement. Wakhanza ukuthi ngashonele training vele eMbuluzi bangendela le nakuzana but certificate bengide sona abazange bangendela le statement kusinaku imali yami yapota lena kusinaku ngacashwa ngarecruiteka enkundleni yakithi. Kwaba ngiloko Nkosi, angathi vele nje ngathini, kwaba buhlungu kakhulu. Ngafike nokwane ngathi singene nenduna yami enkundla basinqabela ukuthi ngingene bangisemisa sibhamu sobantu lo mnyaka loyo. So-ke Nkosi bengicela lisito kungilamela endlini kanjena ukuthi ngayithini. Ngahambela eMbuluzi nganjiswa ukuthi ngide imali enga-30,000 eMbuluzi. Nami ngicela nje lo lisito Nkosi ngabe ngenta kanjani. Ngiloko nje Nkosi, so impilo yami yema lapho kwabambeleleka ngiloko Nkosi.